Zdravo ljudi, hoću malo da testiram mikrofon, taman ću malo da igram Assassin's Creed Syndicate, neće nešto biti dugačak video, samo eto malo da vidim kako će video ispasti i kakav će zvuk da bude. Ok, idemo malo parkour da radimo. Malo da utišam zvuk, to je zvučnike. Ok, hoćeš ti da se biješ? O, bog te. Ajde, vrš nam. Tako. Ok, idemo dole. Vidimo da li možemo nekog da killamo, što se kaže. Sad ovdje jebi ga, nema nikog. Valjda ćemo ne ići na nekog templara. Evo su templari. Evo bit ću ovog velikog. A ove ću da izudaram. Ono baš dobro. Ok, sad si na redu. Tako. Vrš kurac. Za ovog. Vrš. Tako, sad si ti prikoljen. Ok, vidim da koliko ovaj keša ima. Ovo ću snimati live, pošto nekom je bolje tako. A ovo će biti jednostavno jedan mali kratak video da testiram kako se čuje mikrofon i kako ide igrica. Opala. Ajde i tebe da prikoljem. Vrš kurac. Tako. Vidimo koga ima ovdje, nema nikog. Evo ti. Boudiš. Još neko ovdje? Ima ih. Evo ga ovaj debeli. Ajde još par njih da killam i da završim video. Evo ti. Boudiš. To je policajac. Ajde njega ću da killam pošto će da vidi. I ove dve zapravo. Šta? Zviždiš koji kurac. Tako. Mislim da je to. Ovdje ću stati s videom, pa ćemo mi snimati live.